Hi everyone. Ngasi nga mo thungage. Makok ako yung gimakok amamam. Tilaw lere, chanam lere, shing, green chili, tomato, aloo, ka hai tharak. Samaraga. Ang sakit. Gravy होना चाहिए उसको मैं हम उसका ही देंगे ये दिखा दो हाँ जो मैंने पिंक कलर का बनाया था इसमें क्या करूँ हाँ तो बहुत लगा हाँ लेकिन मसाला है इसमें Ui, thế à, thế ta? Chứ là ôi, thằng là tầng 2 cái nó tổ đấy đó. Tôi bị thùng một thôi kìa. Yadra banina. Tôi thùng một thôi kìa.